Hello, good evening. Welcome to Manung Hutna, a 360-degree analysis of news and events. Manung Hutna मैं पुनः पुतारा मुक्चगे. How किबा मेगी तारीख कुन्नगिना कुन्नग मरी फावसे कोई के नागा चिनाव सिंगे ट्राइबल के कोई के ओइबा कोई के उखरुल चाहिए कुन्नगी पाक्तों तो लाग पादुं बस शेरोई फेस्टिवल के अचौबा प्रोग्राम अमोगा मरी लेना ना आहान मनुमित तारीख कुन से कोई के मणिपुर के MST मणिपुर स्टेट ट्रांसपोर्ट अमदी कोई की लाइव DIPR ना अदुम सिन बलांग बतवा गाड़ी अमकदम मणिपुर थाबा यारोय हाइबगी अदुम वाहोम खक्की ग्वालताबीदा अखोई के मणिपुर के अचौब क्राइसिस मुकक थोखरबनी अदुना हाइरिबा नुमितुदगी हौरगा मणिपुर की तोंगान तोंगान बा मफमसिंग द वैली की सरुकसिंग द पुंग निफुग निपान की ओइबा टोटल मसीगी ओइबा शटडाउन तौकिबा अफम लेरे सिगी मखा तारकबदा आमजु अमदी EGM ना फावबा कोई के पेन डाउन स्ट्राइक तौकिबा अफम दुनी अदुना गवर्नर की स्टॉर्म तौकिबगी अदुगी अम चावबा मणिपुर की इशू अमखक ओइकिबा तबदबो लाइरिबा इशू से अखोई के मणिपुर गवर्नमेंट हौजे हौजे प्रेसिडेंट रूल की गवर्नमेंट असिना लेबाक मियाम प्रजादा थाजब पीबगी मतुंगिना नुमित 10 मंगानी की मनुंग दमसेगी तोंगानबा रिपोर्ट अमखक पिखलकनी हाइबनी अदुना मदुदा इंक्वायरी कमिटी अमखक सु सेमगे हाइरिबा इंक्वायरी कमिटी सिदा होम कमिश्नर अमदी IT डिपार्टमेंट अनी की मरुइबा मियोय अनी TH किरण कुमार अमदी एन अशोक कुमार यावना सेम की बादुं बे इंक्वायरी कमिटी नि तवदबो हौजिक था अमा मपुंग फाजलकलबा हारिबा मसिगी थौदोक सिगा मरी लेनबा इंक्वायरी कमिटी सिना ngasibawa प्रजा म्याम द मेक सेंगबा कोई पब्लिक की डोमेन द रिपोर्ट अमता पीदबगी वफम दो करी मरंगी दमकता हौजिक से सरकार ना हारिबा इंक्वायरी कमिटी सिना पिखलकबा रिपोर्ट से डिले तौरिबनो हाइबो वफम से प्रजा म्याम ना हंगबा तारगा हौजिक सरकार की माइकेटगी खुमंगमदना अदुमक लेरी अदुना हारिबा इंक्वायरी तौकिबगी मसिगी ओइबा मसिगी रिपोर्ट से गवर्नर की खुद लेरी हैवी वफम सु लेरी तबुदा हजिक प्रजा म्याम खंगंद्री अदुना हजिक ओइरिबा फिल्म सिदा अखोइगी मणिपुर की आइडेंटिटी अमदी अखोइगी मणिपुर की लेरिबा सक्तम द काइबे याबा अमदी सिंगनरकपगी अदुगी अचौबा वाहो मुखकनी अदुना मापानदगी चंगजलकपा असम राइफल्स नत्रगा आर्मी मतमदुदा अखोइगी महारेजिमेंट मरीसुबा महारेजिमेंट मणिपुर की बस तगी मणिपुर थाबा यारो हाइबा वाहो सियम चाउन अखोइगी अचौबा थौदो अमखक मसिदा यामना अखोइगी लेबाक की ओइबा अचौबा इशू अमखकसु ओइगी तबुदबो स्टिल हजु फावबा अखोइ थामा फाजलकले बट गवर्नमेंट की रेस्पॉन्स अमत लेते अदुना मरोइना ngasi अखोइना थमजरिब टॉपिक से ग्वालताबी इंक्वायरी रिपोर्ट डिले अदुना टॉपिक से थंगलंगसिन रोजा निंगथौखोंगजम सत्याजीत नि चीफ ब्यूरो यूनाइ रोजा सत्याजीत एवरी गुड इवनिंग वेलकम टू मनुंग हटना अदुगा रोजा खुराइजम अथौबा कन्वेनर कोकोमी खुराइजम अथौजु तामुकचगे सो आई वेलकम ऑल द गेस्ट Gwaltabi inquiry report delay I अथवा दम लक्चरगे randomly अथवा अदुना मरोइना अखोइगी लेबाकी आइडेंटिटी दे सिंगनाबा अदुम थौदो अमखकसु ओइरे नुमितसे अदुना मणिपुर की हजिक पालिबा प्रेसिडेंट रूल की लेंगा गवर्नर ना हेड नि ओइरिबसे अदुना प्रजा म्याम की इहुल से खंगना थबक तौरक्तबगी अचौबा मियम खक लेरे मरमदी गवर्नर की अदुमबा कमिटमेंट 15 days की कमिटमेंट पीखरब मतुंगदा हजिक ऑलमोस्ट थामा मपुंग फाजलकलब फावबदा करी मरम की दमकता मसिगी इंक्वायरी रिपोर्ट से पब्लिक डोमेन दे यहन मंगमद्रिबनो नत्रगना मखोइना सेमगदौरिबा इंक्वायरी कमिटी की रिपोर्ट से स्वाइवाइसिदा होय सेमदोक चिनिन तौबगी मतम लौगदौरिबा हाइबगी वाहंग चिंग थोले करी करी मोट पीबे इंक्वायरी कमिटी ना करम लेवल द कमाइना करी डिसीजन कमाइ लाकनी हाइबदुदी अखोइना रिपोर्ट थोरक्ट्री फाउबदी अखोइना हेक्ता हाइजनबदुदी नुवाइत्रे प्रेम को मागी रिपोर्ट अमदुम लाखनी रिपोर्ट आकांदा रिपोर्ट टुगी मागी आउटकम दु रिपोर्ट टू द बेस तौरगा रिपोर्ट नते लाकदुइसे इंक्वायरी रिपोर्ट सिदा इन्फॉर्म ओइरगा मियामना तालिबा साइगी मागी रेस्पॉन्सिबिलिटी म फिक्स तौबदो थोखरिबा थौदोक्तुगी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स तौगदबदु कनाना थोन बनोमदुदी थौदोक्तु हाइबदुनेबा जे अखोइना थिनरिसे अदुगी मरा लेबा मिदु मागी लौखटफम थोपा मागी मथक्ता अखोइ एक्शन लौ हाइबनेबा अदुगी एक्शन दु लौननबो होदन मतमदा स्टेट गवर्नमेंट की मागी लेरिबा मागी मोगी रूल्स ऑफ प्रोसीजर लेजरमनिको अदुई मतुंगिना ngasai इंक्वायरी कमिटी मा कॉन्स्टिट्यूट तौरे हारे हाइब इंक्वायरी कमिटी दुना इंक्वायरी चथरे इवन अखोइगी इंसिडेंट टू द प्राइमा फेसी ओइना इन्वॉल्व तौकिबा अखोइ जर्नलिस्ट मयाम अमा कौदना मोगी स्टेटमेंट लौखरे डिफरेंट अखोइगी अतोपा कंसर्न मोगी स्टेट की देगी सेंट्रल की मीसिंग लोइना मोय मथंग मथंग थौदोक्तु द चेन्नई हाइबा मी खुदिमा याम लोइना स्टेटमेंट लौरे अदुगी स्टेटमेंट मयाम द लोइना लौर मतुंगदा अदुदगी फंगको फाइंडिंग मयाम दु रिपोर्ट ओइना गवर्नमेंट द लांखटख्रे हाइबनी
machine hana koina haukiba numit kharani mamangda koi inquiry committee gi adugi member gi magi office ta koi chatlaga koi mioi tarungna saba koi timam chatla koi unaruri si kaino da matam si am hendorok pasida koi ju hujiki ngasai gi ising chawgi kari gi marakta leigibduna adom nakanda kaina taw leibidu da numitu chungmen chondha gre adubu matam si henman gre na mu khitang koi gi situation je normalize torok dagi mu changa koi inquiry taw matam da haiba report chu numini ni mamangda already submit to gre na haidi June 14 oidweni mo nini haije ko na date 16 da unabani na or June 13 or 14 so I sida report se submit to gre haiba sima confirm hoire ado haiba report se koi huji governor gi office ta yawrag lei grabane ana governor gi office ta lei hiba report si aina khanjabada moy mu home ministry da report se tharaga mo discuss torongani aduga moy madui makhata bada report to da yumpham oiraga logudoriba sagi decision do kari hoina logudoino habasi aduri moigi makhuta leire ko moi tho logjarani but ekoi gi miyam na ngai sidi kamaina decision da lorokke karma makali decision lorokke kana kana maduda kamain torumge habudugi chapchaba miyam da finding report to miyam da thamak padune koina ngai ris aduga chanaba kari action loroge lodoino habudu miyam na ngai ba aduna masi khoi hoi numit khara chonda gi basibudi manipur da di paikha haido ko chonde hai taran manipur da di matam chana thabak loibe thabak sim am tawdi adu siumba critical obe shudana hena thengdan ngai maram se adum leiba adu masi koi kai ha tare hujik phogi oina di meyam na su masi gi thodok si amna pena gi daba aduga meyam ne am nungai gi daba thodom su oibani na masi gi chap chaba action khara koi government gi side gi masi lokhot pham thoi ha basi meyam na loina phongna ga leibani adu koi no ji hai sidi inquiry committee ki report langkhat khibasa masigi chap chaba report ama miyam da soina tholakhigani madu tholakpada kaigumba maduna peningai mu orim da taragadi madu ekoi manage tawthokpa irang si dum kaya tare matam hauramina mayam je du torni da torni na khallaga koi gi namdaraga pochi yam thina dilute tawthona na bahona ko taragadi madu inquiry committee inquiry ki report tu madu kaya tare miyam na madu pende aduna masi hanadagi so koi tongan tongan ba koi ga khangai miyam man su de koi gi committee gi site gi su administrative inquiry committee si masi mapung phaba wat kani masi independent oide masi influence am changa kani ha basi miyam na dum hanade haina leibne adubu haina na madu khoina koi gi independent inquiry ma retired judge amana tawraga tawna chumi ha se launa haina la ga su state na du namdana moina hana constitute tawgi basi dum yenga se moi changjan gre moi dum tawsan gre ko adu taw report sida mu result tu pharaga di phai result sim yam na peningai mongda chapchana thodok smai thokuni si thokibani maduda si gi si smai channel me wari smai low ele me ana masi wari si smai low si haidi state government na sengdorok matamda makoi gi maike degi adungba thobak adumaina tawnanabagi decision to logi de habdi moi high grade government tawde adu di marakta sigi decision si lowbuda general mudo mi si government gi order yaudana magi personal winda low decision oidoribra kamai tawduno habasi myam chamano problem leba aduna adugi posi lek panina hoji high posi dai koi kai hetare madugi chapchaba posi pelak tragadi akoi myam na muk government na tangai phadana koi independent inquiry mamuk to holakanda yam independent wena without any form of influence and pressure leitana achumba potu thiduoga asengwa wafam du myam da thamanan na hona baibsi tangai phadana tawdiya daba podama de dum leigane hadana mai thamjake okay aduga maroina mamang da so hana dagi hona moi ge inquiry committee se sem horkom tam da so akoi manipur gi akoi retired high court ki judge samana masi semalu ki wafam leigre aduna makoi na semai ba high level gi makoi gi administrative constitute che makoi da thabak se mapung phana tawroi natraga makoi sarkar gi favor da one sided oina thabak torbai praja me interest tawroi high ki gi wafam du leigre mamang da nei adubo chanabi oina ne say for example akoi gi state ki board exam ga conduct tawri se this the board ki koi gi examination board to gi magi chairman ga oiriba dagi moi kari hare khwai gi ma keno do controller ga oiri se magi machana same exam se thabi yor di ma controller oya de haidi mana dum macha yora ga di mana tawni haibana te but mana machana pekha tharaga exam du gi controller do no apana oini haira ga di mamana oini haira ga di there is chances of
ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ compromise ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ chance ꯇꯨ ꯋꯥꯡꯉꯤ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ state government ꯅ commit ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ incident ꯑꯃꯈꯛꯀꯤ inquiry ꯁꯤ state government ꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯖꯔꯒꯗꯤ chances of ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ compromise ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ but ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯌꯥꯕ chance ꯇꯨ ꯋꯥꯡꯕꯅꯤꯅ ꯃꯗꯨ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕ independent ꯑꯣꯏꯕ state government ꯒꯤ purview ꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯂꯩꯖꯕ independent inquiry ꯇꯧꯕꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ suggestion ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ already ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯇꯧꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯣꯏꯒꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯊꯔ ꯌꯦꯡꯉꯁꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯆꯠꯊꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯗꯤ ꯇꯧꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯔꯤꯖꯜꯠꯁꯤꯅ ꯐꯔꯒꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯦꯟꯅꯒꯅꯦꯕ ꯕꯠ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯣꯏꯔꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯣꯕꯚꯤꯌꯁꯂꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ independent inquiry ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯕꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛ ꯇꯥꯕꯅꯦ Okay. So far, nan already mohogi inquiry committee ki miyoi singa COCOMI ki miyoi taret ke pula unawre. Adun makata ba hajik lai ba inquiry committee report se prazamyam ki interest thabak torok pa yabagi adu ki any chances possibility ubra kamai adu ki wari du di moi am ta reveal torokte moi de report submit tawgre aduga hangba yaba loina hangre aduga mayamna dum phajana report pibirame haiba adu khatani aduga adu di government na tawud adu da ni government na saigi masi independent inquiry umtagadi masi publish torokane inquiry si kari adugi magi keno mayam se report mayam loina publish torokane adui poto hojiki jadi um toroi dune aduna adui poto ni mayam hana de hainari se dune aduna tawdu bu madu khoi government na kamaina decision lorke do committee na langkhat khai haire then decision de committee loading amde committee report haga kre mayam de hangna kotan toroga adu government na adugi report tu gi adu yumpham oiraga mayam da soina puthorokini adu puthorokdu da di khoi tangai phadana adu di ngai tare okay thau matam ai wahang oina na taba I just sigi topic se mari leina masi khunung chaw lo jauge maroina thau akhoi hadaki akhoi president rule se Ajay Kumar Bhala na governor oina la matungda magna torok thabak thorom sing amari ngasi bawo praja mayam ga interaction tawwa magi commitment je praja mayam na khar pen dawgi adugi wafam khak leire aduna even Manipur gi governor je akhoi matik chadre haidana akhoi Manipur gi imaiben mayam fawo governor je anobo sinnabagi replace tawno wafam lei habdare aduna hadaki Gwaltabi gi thodok sisu ga high command amakhakna masi order tawdaba order tawdaba targadi kisuna taba major natraga lieutenant colonel natraga colonel amane hekta akhoi Manipur gi bus tagi Manipur longthokpa kai je high command order amakhak yawbagi ne aduna hajik chances of masi gi order piram yabase mayam panabada Manipur gi governor oiramba yai natraga chiefs akhoi gi security advisor oiramba yai natraga na akhoi gi chief secretary oiramba yai habagi wafam oglai habdare aduna how far handaki akhoi praja mayam gi interest tholakadoriba si inquiry committee gi report se kamaina expect tobi makhoi dagi aidi hojik phau gi mamang gi president rule lakpadagi na hojik phau sida makhoi na tawriba thabak thorom jing je kya pendaba amadi one sided man ba dum ba president rule amakak su oirakpagi adugi achoba mamang da achoba mami mayam khak ugi bjina adu ne koina speculation da de pai haibu du ju heying ona tena thoga koi pangai hayang hai ni aduna thola go ina nei na bna chume maramdi potu sensitive obi shuni na ko khoi ju khang de da but inquiry ndi tawre tawri potu di phajan tawre haire committee na di ko yam phajan tawre haire aduga adui report lang khat khe haire so amtang thola kisunu me am yeng draga di khoina bam saraga haibu si inquiry ma lei khram ni na adu potu thola go ina nei na bna ngai dong male okay the set is it makatana Jiki Gwaltabi ki inquiry report delay tawgi maram jiri manung dang sai thau nu thamgre koi even Manipur ki parikha hiduk paw hudum thiengi adun siri am sensitive oibe issue khak oibanina masi manung da matam kuina changbagi chaw maram ama natragana ade atop option da koi thawoina na koi Manipur gi lairiba koi identity amade Manipur gi lairiba structure koi saktam ji phajana challenge tawgi chawa mami du badi am phajana mek seng ugre nu michida aduna Manipur gi sagi lam da phaw Manipur gi gari da Manipur thawe aro harakpugi adum ba mapan dai sangjal central forces ki makhoi gi yamna koi unauthorized power am khak sinagi ba aduna sai sida any kind of koi manung da kari kari u phangi sai se Prem koi hojiki development ki matang da koi COCOMI ki convenor lengbi dana adigi unarubu gi wari thabe tambi khre Prem sida koi thamja base kari gumba koi ne inquiry ma tawge haitagi kamaina tawge habado habtang nei na seba haidi India da lady si ya number da kayumba mayam na hai se hoji kanonu su koi thobu tambi khip da koi gi judiciary inquiry machine di khram mayek sengadra kay rakanda number 1 yamna independent oiba ag sitting judge amana na tagana retired judge amana phambi da patar badi
ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯅ ꯀꯧꯔꯛꯇꯣꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯃꯤꯇꯤꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯒꯣꯕꯔꯅꯔꯅ ꯑꯦꯄꯣꯂꯣꯖꯤ ꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ ꯆꯤꯐ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯎ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯀꯃꯤꯇꯤꯗ ꯀꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯅꯤꯌꯔ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯃꯤꯇꯤꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯃꯥꯅ ꯀꯧꯔꯒ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯏ ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯈꯔ ꯐꯒꯗꯕꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯖꯖꯗꯨꯗꯤ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯑꯃ ꯆꯠꯊꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯦꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯄꯦꯄꯔꯗ ꯐꯣꯡꯉꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯗꯦꯕ ꯀꯅꯥ ꯀꯧꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯔꯤ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯄꯦꯄꯔꯗ ꯐꯣꯡꯉꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯦꯅꯥꯎꯟꯁꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯀꯧꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯅꯤ ꯇꯥꯡ ꯑꯁꯨꯛ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯤꯅꯤꯡꯕ ꯁꯄꯣꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯨꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯂꯩꯕ ꯄꯤꯅꯤꯡꯕ ꯌꯥꯎꯔꯗꯤ ꯄꯤꯔꯛꯎ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯋꯤꯠꯅꯦꯁ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯧꯕꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯋꯥꯜꯇꯥꯕꯤ ꯏꯟꯁꯤꯗꯦꯟꯗꯨ ꯎꯍꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯗꯅ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯄꯤꯔꯛꯎ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯔꯤ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯇꯧꯔꯝꯗ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯊꯝꯃꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯑꯦꯛ 1952ꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯃꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯃꯐꯝꯗꯨꯒꯤ ꯗꯤꯁꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯃꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯠꯅ ꯃꯥꯅ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯅꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯌꯦꯡꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯏꯟꯚꯣꯜꯕ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕ ꯃꯗꯨ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯏꯟꯚꯣꯜꯕ ꯇꯧꯔꯤꯅꯤ ꯃꯍꯥꯔꯦꯖꯤꯃꯦꯟ ꯏꯟꯚꯣꯜꯕ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯑꯃ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯦꯐ.ꯑꯥꯏ.ꯑꯥꯔ ꯄꯥꯟꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯑꯃ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯁꯤꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯑꯃ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯑꯃ ꯁꯨꯝ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯕꯖꯥꯠꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯊꯝꯖꯒꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯦꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯁꯦ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯉꯁꯥꯏ ꯊꯦꯡꯕꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯁꯦꯕ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯎꯄꯦꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯀꯃꯥꯟꯗ ꯂꯤꯗ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯖꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯋꯥꯕꯒꯥꯏ ꯐꯥꯏꯔꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯕꯒꯥꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯞꯄꯗ ꯃꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯃꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯣꯔꯃꯥ ꯏꯟꯁꯤꯗꯦꯟꯇ ꯃꯅꯣꯔꯃꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯝꯕ ꯅꯤꯟꯈꯤꯕꯗꯣ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 17 ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯒꯤ COꯁꯦ ꯑꯦꯄꯤꯌꯔ ꯇꯧ ꯌꯥꯗꯗꯅ ꯃꯥꯅ ꯑꯣꯠ ꯂꯧꯕ ꯂꯦꯞꯄꯨ ꯈꯣꯠꯂꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯑꯦꯛꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯑꯁꯄꯥꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯌꯥꯅꯤꯅ ꯅꯩꯅꯔꯒ ꯂꯥꯁꯇ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯀꯧꯈꯤꯑꯕ ꯃꯣꯏ ꯑꯦꯄꯤꯌꯔ ꯇꯧꯈꯤꯑꯕ ꯃꯔꯝ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯅ ꯐꯝꯃꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤꯅ ꯃꯥꯅ ꯀꯧꯕ ꯉꯝꯈꯤꯑꯕ ꯑꯗꯨꯅꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯀꯃꯤꯇꯤꯁꯦ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯁꯦꯝꯒꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨꯁꯨ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯊꯝꯖꯒꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯏꯟꯚꯣꯜꯕ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ 3-4 ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕꯗ ꯑꯍꯟꯖꯥꯎꯕꯤ ꯀꯦꯁꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯤ ꯀꯪꯂꯥꯗ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯀꯪꯂꯥꯗ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯃꯥꯔꯁꯦꯜ ꯂꯣꯅꯤꯀꯣ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯏꯟꯚꯣꯜꯕ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯔꯦꯞ ꯀꯦꯁꯇ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯖꯋꯥꯟ 2-3ꯁꯦ ꯀꯧꯔꯒ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯣꯄꯟ ꯐꯣꯔꯝꯅꯦꯕ ꯑꯣꯄꯟ ꯂꯣꯏ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯣꯄꯟ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯝꯃꯒ ꯑꯇꯩ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯐꯝꯃꯨꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯀꯂꯤꯛ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤꯅ ꯄꯥꯎ ꯐꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯇꯩ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯀꯅꯥ ꯐꯝꯃꯤ ꯀꯥꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯅ ꯆꯪꯉꯒ ꯇꯥꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤꯗꯣ ꯃꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯝꯃꯣꯏꯕ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯇꯥꯔꯝꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯈꯤꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯏꯟꯁꯤꯗꯦꯟ ꯑꯃꯗ ꯋꯥꯕꯒꯥꯏ ꯐꯥꯏꯔꯤꯡ ꯏꯟꯁꯤꯗꯦꯟꯁꯦ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯐꯔꯛ ꯇꯥꯗꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯦꯁ ꯍꯥꯎꯁꯇ ꯇꯧꯕ ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯣꯡꯃ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯠꯇ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯠꯇ ꯅꯣꯡ ꯅꯤꯅꯤ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯃꯗꯨꯗ ꯆꯪꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯇꯥꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯅꯣꯡꯃ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯠ ꯆꯪꯕꯁꯦ ꯈꯔ ꯋꯥꯏꯗꯅꯀꯣ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄꯗ ꯅꯣꯡꯃ ꯆꯪꯕꯁꯦ ꯈꯔ ꯐꯔꯛ ꯇꯥꯕ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯎꯡ ꯎꯄꯦꯟꯗ꯭ꯔꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎꯡ ꯎꯄꯦꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯒꯦꯗ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯕ꯭ꯔꯤꯆ ꯑꯣꯐ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯤꯂꯦꯖ ꯀꯣꯟꯇꯦꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯅꯤꯕꯣꯗꯤ ꯆꯪꯉꯛꯄꯗ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯦꯅ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯃꯗꯨꯗ ꯀꯤꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯄꯥꯎ ꯑꯃ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯈꯪꯍꯧꯋꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯆꯪꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯦꯅꯤꯕꯣꯗꯤꯁꯦ ꯆꯪꯉ ꯇꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯄꯥꯎꯡ ꯎꯄꯦꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯍꯧꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯐ꯭ꯂꯦꯛ ꯇꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯊꯝꯖꯒꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯊꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯂꯣꯏ ꯁꯕꯃꯤꯠ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯋꯥꯕꯒꯥꯏ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯅꯣꯔꯃꯥꯒꯤ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯍꯟꯖꯥꯎꯕꯤ ꯀꯦꯁ ꯃꯊꯟꯇꯅꯦ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯇꯔꯝ ꯄꯤꯔꯒ ꯃꯣꯏ ꯖꯦꯜꯗ ꯊꯥꯖꯤꯟꯈꯤꯑꯕ ꯑꯇꯩ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯄꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯂꯥꯛꯀꯅꯦꯕ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯄꯤꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯥꯔꯁꯦꯜ ꯂꯣ ꯑꯗꯩ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯀꯥꯟꯗ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯕꯃꯤꯠ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ
aduga government of Manipur submit to kada haibi ba inquiry kisi se kanada submit to no hakan government of Manipur submit to duine ba government of Manipur na masire sida mana report se phanga matung da masida act tor kada bane act to ba haibi singa sai suppose report se da hongba chawba masina si to bani hakan mana natagana karingma mana piendra masigi inquiry se khoi phajana yaude harba aroi tadi matam changsu changna haidi hoje almost 15 days haibani tham phagre nata mana akhoi gi kaino sina man amuk kaino to ba yai higher kaino da masi PND and suppose akhoi inquiry to matam da high court ke supreme court chapa mathang chapa dumaina sigi panel se masi PND ketang chawam da authority ma da tobana phagadra haiba se masi yai hasina sina ina neinari sina ngasagi procedural message tu ni ko sina silekre masi orepa yaba possibility duni aduba government na kamai torke haiba duni akhoi prajana pamba se hariba report ma'am je adu kuina matam changaga public emotion da toraga sum namjalaga deksa thamdo thamaga ek torktari kari kana doino sumaina inquiry toraga sum loisandana phone ta dana sum loisangradi sumain to inquiry se akhoi manipur thajar oi aduna adu luba case Gwaltabi incident na se yam maru oi masisa maru oi se kari gino hakanda number yana amda army involved tawi loi mai involved tawi adu masila chain of events nam lay chain of events akhoi ni yengmatam da hojik high basing sida narrative khra ahum khra la eba inquiry sida haibadi ngasagi hek hoba kan sida inquiry sigi report inquiry tawni haibase masigi akhoi gi force ama lai kadai dino hakanda force ani lai amna journalist me amna akhoi government gi kaino boycott tawni haibama adigi COCOMI na 48 hours mal 48 hours ban ani sina pressure pira kan government act torok bani adu inquiry toroge anu kaino to tokpiru haina masigi horapagi timing se the government na kai harake matur security advisor na matamdura khoi kaino atopa representative ma'am imagi meira kai unaru moin harapa se hariba decision che collective decision ne na haibi rakhi haibadi security advisor matana lobanate mayamna khanaraga masigi se kampukpi da thokiba thaudok amagi decision lokibani na harakanda nukhal lekanda amuk khoi chief secretary na amuk GMO thadore masidra kai harake kanda ahambada regrets yormeko adiga regret um loktoki press release de koi incident aro kar hagi kada hojiki hariba incident sida tobase Manipur government suma directive amta piki de hana ma hariba adi inquiry su tori bani ko inquiry tori ngai da government already lokthokre ba hadi akhoi na aduma directive piki de aro tadi ngasagi whole kano segi masigi kanana taigna government gi statement gi matuna kana takada mahar regiment lai aro Manipur police lai kai haka da hariba force story city in force story city mahar regiment maruina aduga Manipur police involved to banina ani sida la eba aduna chain of events na takpadana government na magi different narrative man pitholei aduga chi tholakpadana contradictory statement pire masum se yarke tawroi dabani masina akhoi praja su jamhanum thoi ba hadi hawbadu da tumina ler madi akhoi inquiry tawra harake hadi praja ju khangoi daba matamdura mahaki ba khale kanda mahakanda prem masina Manipur gi prajana akhoi gi importance akhoi na Manipur gi sentiment se kam luge adi suppose akhoi se ngarang da June 18 observe tawri bani Manipur cha thawai time pan ma ki ba laiki da ba adigi nupi ma yauna madugi mayam du ningsang dana Manipur ha se sokpa yade si tokpa yade habda Manipur yam emotive oiba aduga Manipur se adum thaini dagi na adum kainum tawni khangni center na extension trust tawri ba haibane adigi separately kainum hairakpani issue taw kada Manipur se adum charan raga leiba kainoni na sugumba yam sensitive oiba issue dadi decision do para lawromoi dabani haiba ma issue um la eba ko aduga sagi incident ki matang da akoina yamna thamba ya base masi clarification pi base journalist me am ki hojik se newspaper ke se ngasi tanja se da pija ning basina akoi ki all Manipur working journalist union amasung editors guild Manipur na maje khala matung da akoi ki asugam luba incident se da pressure am pi da di yaroi khangmani na akoi ki boycott changsan mane ba haidi government ki pau phongoi security personnel ki pau phongoi government ki mailen bu phongoi adubu Manipur se laibak yam thimna phal lai phal lak padagi di May 31 da maduri do koin mi so da bu relief to bu kholi basi kamai to do no maduri masidi khongtok ta ya de no khongtoi hadi kitang withdraw tawre same decision chu COCOMI na ningham bi di COCOMI na chu withdraw tawre hadi som de ising chaw da khota to ngai da boycott to da khota charang na lei ta di relief keno da praja da pau yaro aduna hoji phauda lei ba press ki stage prem hoji phaudi akoi essential service adigi mi gi sokpa khotpa sumba gi di loin ma adum pau phongi adubu atopa ngasagi yam maru oibadi oidabadi habi ba yati adubu government gi activities atai khai di hojik su dum
pau phongdana leiri aduna yaiba makai prajada pau yongna ba haji akuju me pau se lawraga prajada pau yohanda ba se right to information adi prajada newspaper lawri ba akai kasi impact bi tabiri myam se pau du sudadi prajada su pien da bam lebi rangmani adubu masigi se yam thuna resolution pork na ba masi pressure se pibani habisi prajana understand to biu when thamjak okay aduga just it hajik oina hajik sarkar na semi inquiry committee je transparent oiba inquiry committee mo ina ubra natraga kamaina u akhoi gi inquiry committee se masigi se koina masa masi departmental inquiry na lawni koina ai personal opinion ko hadi ngasagi karigumba ngasagi commission of inquiry 1952 reba judicial inquiry ta notification loi thokane ba aduga masi se notification thok matung da mana terms of reference pirakane ba hadi aina tawise sigini aduga aina tawise masigi incident je kana kana na tawkibano kana kana involve tawbano kam tungda amana terms of reference yawgane ba aduga hojiki haiba inquiry se masidi hojiki terms of reference ya mayek sengde ba haibadi mi chu kana panis tawdongno kaino just akoigi haipet aerial flood to kana mathak ti aeroplane paraga haipet yengbado aerial adumaina oina prajana ui aduna mase adubu masigi se loi tokthora kanda akoina amatang de tawjage ba any inquiry is good way pay ba karam kanda pay ha kana sagi adu wana upendra gi wabagai khangdi hanjaubi natana June 18 gi khangdi madugi report me ado namjala laibe mohta hojiki inquiry report to da kariba phadana ek tawra ba adu very good ana thamjaki